2009. prvi zadatak sa kolokvijom. Kaže odrediti sve bulove funkcije tako da formula bude tautologija, to je da sve budu jedinice. Dakle, ovo se radi preko tablice i poenta je u tome što ovo f, to je neka funkcija, neki izraz, u kojem figurišu p i q. I sada, pošto imamo samo dve promjenjive, imat ćemo 4 mogućnosti, da ova budu 0, 1, 0, 0, 1 i 1, 1. I sad treba samo da nađemo kombinacije za koje vrednosti p i q će ceo ovaj izraz uvek biti tautologija, to je uvek će biti tačan. Ovo je P, ovo je Q, 0, 0, 0, 1, 1, 0 i 1, 1. E sad, krenut ćemo ovako. Treba će nam za ovaj izraz ovde Q konjugovan. To će biti 1, 0, 1, 0. E sad, kako glasi tablica istinitosti za implikaciju? Ako ovo neko P i Q, implikacija. Implikacija će biti netačno jedino u slučaju kada tvrdimo da je iz nešto što je tačno sledi netačno. To će biti 0, ostalo će biti catch-ovi. Sada u ovom slučaju ako imamo neko f koje povlači Q konjugovan. Šta to znači? Znači da ako f povlači 1, bilo šta što povlači djeca bit će 1. Šta god da je f. Tako da će ovdje biti 1. I ovdje će isto tako biti 1. A sad šta znači kada iz nečega sledi 0? Ako je to nešto 1, dobit ćemo 0. Znači, ako nam je funkcija tačna, to je 1, dobit ćemo ono drugo, to je konjugovan. Tako da ćemo ovdje dobiti f konjugovan. I ovdje isto tako. Jer jasno zbog čega? Ne, dobro je. Dobit ćemo f. Dobit ćeš f. 1, dole god još. Kada iz nečega sledi 0, ako je to nešto 1, dobit ćemo 0 u rezultatu. Ako je 0, dobit ćemo 1. Znači, bit će suprotno od ovog f. I sad, ovdje trebalo bi, na kolokvijum obavezno pišite f od 0,1. Kada je p0 q1. Ja to neću pisati zato što će mi uzimati vreme, ali napisat ću na kraju. I sada dobili smo ovo ovde i to nam je, recimo da je to neki o. To je neki izraz a. Sada sledeće, p povlači a. U redu. Kada nam je P0, a to je ovaj ovdje izraz. Iz 0 sledi 1. To je 1. Iz 0 sledi f konjugovan. Kada iz 0 sledi bilo šta, to uvijek 1. Tako da je ovdje isto 1. Iz 1 sledi 1, to je tačno. I sad iz 1 sledi f konjugovan. Kada iz keca sledi 0, dobije se 0. Znači, dobije se isto ovo što je na ovom drugom mjestu. Kad iz 1 sledi 1, dobije se 1. Znači, ovaj rezultat naš, kada iz P sledi Q, ako ne znamo šta je Q, rješenje će biti isto ovo što je Q. Tako da će ovdje stajati ovo F konjugovan. Jer jasno, ovo je jedino komplikovano. Što se ovoga tiče. I ovo, sad smo dobili ovaj levi deo izraza i sad prelazimo na desni. Kad u jednom izrazu imate i ili, svejedno je,
i ovu implikaciju. Prvo radite, znači, i ili imaju prednost u odnosu na implikaciju. Ovdje nam je sve jedno. Znači, P i Q, tačno će biti samo 1 i 1, ostalo će biti 0. Ili tako? E sad, to će biti neki izraz. B ili F. Znači, kad imamo 1 ili nešto, uvek će biti rezultat 1. Tako da ovdje 1. A kad imamo 0 ili nešto, 0 ili 0, daće 0. A 0 ili 1 daće opet 1. Znači, rezultat će biti ono što je F. Je li jasno? Jasno. Znači, ovdje je F i F. Znači, znači, mi ako damo vrednost funkciji 1, ovdje će stajati 1. I ovdje i ovdje. Ako vrednost od nekog P i Q bude 0, ovdje će stajati 0. E sad. To nam je desni deo. Sada tražimo iz levo povlači desni deo. Znači ovo nam je desni deo izraza, ovo je levo. Kada iz levog sledi desni, imamo šta? Iz 1 sledi nešto. Kada iz keca sledi 0, dobije se 0. Kada iz 1 sledi 1, dobije, znači kada iz 1 sledi nešto, dobije se to isto. Tako da će ovdje biti F. Iste situacije sa sljedeća 2. I sad kada iz nečeg sledi 1, kada je 1 na drugom mjestu, uvijek će biti rezultat 1. Tako da ovdje je 1. I ovo ovdje, to smo dobili, to je vrednost izraza u zavisnosti od F. Što će reći ovako? Da bi ovo bila tautologija, sve ovdje moramo da imamo jedinicu. Je li tako? To jest, ako mi damo vrednost funkciji F1, ona će da izbacuje 1. Što znači da je F, kada mu za parametre P i Q ubacimo 0 i 0, mora da bude 1. Ako bi bila 0, ovdje bi stala 0 i ne bi bila tautologija. Isto tako i sljedeće 2. 0, 1 i 1, i 1, 0 i 1. A ovdje stoji kec. To znači da ovaj izraz ovdje, kada su P i Q 1 i 1, uopšte ne zavisi od toga kakva je funkcija. Uvijek će biti 1. Znači, kec ćemo dobiti i za F0 i za F1. To znači da F1 1 može da bude jednak 0 ili F1 1 može da bude jednak 1. To znači da imamo dve moguće kombinacije. Znači ove 3 da budu kečevi i 0 i 3 keca i 1. I tako se popunjava tablica. I sad može da bude pitanje još napisati funkcije u obliku SKNF. Sad ću ovo podignem. Imamo dve funkcije F1 i F2. Kada su P i Q 0 i 0, F1 je 1 i F2 je 1. Kada su 0 i 1, 1, 0 i 1, 1. Sonić, možeš samo od glavu? Da? Ništa, nastavi. Ajde se ovako. Dakle, mi za funkciju 1 moramo da dobijemo 4 jedinice za ove 4 mogućnosti. Sad za SKNF se traži, za KNF mi tražimo 0 u ovom izrazu. Tako? Za DNF tražimo kečeve. U ovom izrazu 0 nema. To znači da ne postoji ni KNF, pa ni SKNF. A ovdje imamo samo jednu 0. Sada, DNF to je suma proizvoda, a KNF je proizvod suma. Znači mi treba da napravimo proizvod suma, da saberemo samo ovaj izraz. A to je P ili Q. To je jedan jedini član. Da smo imali još jedan, znači da je ovdje bila 0, bilo bi i P ili Q. Sada, ovdje su P i Q i kečevi. A za KNF, kad predstavljamo KNF, 1 je P konjugovan, Q konjugovan nebitno, a 0 je Q. Tako da će ovdje biti konjugovano i to je sve.
Ajmo sad sledeće. Mogu ja da obišem? Je li jasno? Čekaj. Ovo F može govoriti. Tu pretpostavljamo koji da je F jednako 1. Ne, nego ti ako ti ovde ovako, recimo to je četvrti red, okej? Samo ako sam ću. Ako je F 0, tamo gore će ti biti kec i na kraju će svejedno dobiti 1. A u trećem redu, u trećem redu nema. Ali u drugom recimo. U drugom mi smo rekli da nam je funkcija od 0, 1, 1. I sada, to znači da će na onom mjestu u tabeli stajati 0. Samo konjugovana vrednost od onoga što mi uzmemo na početku. A mi smo, znači time smo odredili da mi moramo da imamo F01 da nam bude 1 i ova druge dve zemlje. To samo znači da iz one tablice istinitosti da ti, ako iz 1 sledi 0, dobiješ 0. I sad na prvom mjestu ti ćeš u stvari rezultat dobiti samo ono drugo od onog što nalaziš na prvom mjestu. Izdržite da dobijaš jednu veličinu i onda to neku formu kad ono odje kapuje pa onda... Da, ali... njega promišljati. Znači ti imamo dum koji pokuša. Ne mogu da staviš nešto. Znači, ovaj sljedeći zadatak, on je bio... Treba da pioš ti. Ako ovaj je bio 2010. na kolokviju, 6 pojena. P i Q povlači F, P i Q i Tako se neće to ići, neće. P ili F ekvivalentnog sa ne P ajmo ovdje sad kad ima tako PQ povlači F, znači ovo ima veći prioritet i ovo se prvo radi. Znači sad pišemo ovdje PQ. To će biti, ovdje će biti 1 i ovo je 0. U redu? Sada to je neki izraz A, ovdje imamo A povlači F. Opet ista priča kao P. Duplikacija će biti netačna samo kada iz 1 sledi 0. Znači, kada iz 0 sledi nešto, to će sigurno biti tačno, a kada iz 1 sledi 0, znači iz 1, ono što sledi, to će biti rezultat. Znači 0, 0, 1, 1. Tako da će ovdje biti F. Znači iz 1 sledi F, bit će F. Ajmo reći. To će onda biti leva strana. S ove strane imamo, u stvari može ovako, P ili F. Ako je P1,
rezultat će biti 1. 1 ili nešto je 1. A ako je 0, 0 ili nešto, rezultat će biti to nešto. Znači 0 ili 1 je 1, 0 ili 0 je 0. Tako da će ovdje biti F i F. Tako da će ovo biti neki rezultat B. Ovdje imamo 3 zagrade, to je 3 izraza povezani sa i ekvivalencijom. Znači prvo moramo ova dva da povežemo sa i, zato što imamo prilično. I onda ovdje imamo levi, ovo je sve levi, L i B. Znači ovo i ovo. 1 i F. Znači 1 i 1 daje 1, 1 i 0 daje 0. Znači 1 i nešto daje to nešto. Tako da ovdje F. I ovdje F. 1 i 1 je 1, F1, F. Tako, jeste. I sad smo dobili ovaj prvi izraz. Ovdje imamo P povlači Q. To smo rekli odavde. 1 će biti, 0 će biti samo kad iz 1 sledi 0, ostalo će biti kečevi. I sad to treba nam ne to je konjugovani izraz. To će biti 0, 0, 1, 0. I to nam je neki desni deo. A ovo nam je neki C, nebitno. I sada ovdje tražimo kada je C ekvivalentno sa D. C ekvivalentno sa 0. Znači ekvivalencija 0 i 0 je 1, a 1 i 1 je 1. Znači samo dva izraza treba da budu isti. Znači F, ako je 0, 0 će biti isto što je 0 i bit će kec. Ako je F 1, onda će to biti različito i bit će 0. Znači na ovom mjestu stajaće ono suprotno od F. Ako je F0 bit će 1, ako je F1 bit će 0. Znači ovdje stoji F konjugovani. Tako? Može. Znači F ekvivalentno sa 0. Kad F1 ekvivalentno sa 0 daće 0. A kada je 0, ako je to ekvivalentno sa 0, daće 1. Ovo ovdje nam je F. Znači rezultat ovog izraza će biti suprotno od ovog što piše ovdje. Znači ako je to 1 bit će 0, ako je 0 bit će 1. I zato ovdje stoji F konjugovani. U redu? Ovaj izraz je isti, F konjugovano. 1 ekvivalentno sa 1, što je već tačno, to je 1. I F ekvivalentno sa 0, F konjugovano. Šta ovo znači sad? Mi smo dobili da nam je ovo rezultat ovog izraza. Znači, ako mi u ovaj izraz ubacimo funkciju vrednosti 0, krajnji rezultat će biti konjugovana 0 i bit će kec. Ako ubacimo keca, dobit ćemo 0, to ne treba, zato treba da je tautologija. Odatle sledi da nam je F od 0, 0, 0. U redu. Isto tako i ovdje. Ne. A ovo, u trećem delu, kada je P1, ako 0, funkcija će uvijek biti 1. Dakle, da vam je sve jedno, šta će biti 1. Možda bude 0 i 1. Je jasno? I sad samo da nacrtam ovu tablicu. Krajnju. Dakle, nama će izraz biti tautologija kada za funkciju f ispunjamo ove zahtjeve. To je kad ubacimo 0 i 0, da izbacujemo 0 i tako dalje. Ako se traži da se napiše s
ovdje se tražilo DNF. Znači, kod DNF-a tražimo jedinice. Ovdje ne postoji DNF, nemamo jedinice, ovdje postoji jedna jedinica i to za P jednako 1 i jednako 0. DNF je suma proizvoda, znači bit će suma i suma u zavisnosti od toga koliko članova imate. To je? Ne, suma proizvoda. Ovako. Znači P i Q, to nam je jedni članova nemamo i to, pošto je DNF, u DNF-a tražimo jedinice, jedinice će biti normalna vrednost, nula će biti konjugovana vrednost. P nam je 1, Q nam je 0 i Q će biti onda konjugovana. To je to. Još jedan zadatak ili dosta? Možda dosta.